Abantu ni mwaroshe kwicara. Abantu ni baririmba bagatinda ngo batinze hano. Watu wakiimba na kukaa sana, watu wanasema wamekaa sana. Amatangazo y'iminota 3 ngo batinze mu matangazo. Matangazo ya dakika 3 watu wanasema wamekaa sana kwa matangazo. Umuyobozi wa gahunda navuga magamba ngahe ngo yahagarikiye aratinda. Kiongozi wa ibada akisema maneno kama ngapi watu wanasema amesimamia na kuchelewa sana. Rero ibigezweho bigiye kugaragara ko byatinze ni ijambo ry'Imana. Kile ambacho sasa tumefikia kitakachoonekana ya kwamba tumekaa sana ni neno la Mungu. Imani wahumugisha. Mungu awabariki. Gutinda muri ibi byose mvuye kuvuga nibindi. Kukaa kwa haya yote niliyoyasema na mengine. Ariko bikorerwa mu nzu y'Imana. Lakini ikifanyika nyumbani mwa Baba ni umugisha. Ni baraka. Biraruta gutinda handi hose dushobora kumara hose. Ni zaidi ya kukaa pahali popote tunaweza tukakaa. Turi mu gutinda ejo twabaye mu bukwe kuva nagera muri Kenya nibwo ubukwe bwa pastor hariye. Jana tulikuwa kwa harusi. Nibwo natinzemo twavuye hano saa 3 twahavuye 6 mu mwijimo haufata. Tumetoka saa 3 tukatoka saa 12 jioni. Kandi ejo habaye bukwe. Na jana kulikuwa na harusi. Anyway, Imana ibahumugisha. Mungu awabariki. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Tunataka kuzungumza neno la Mungu. Naje ndabakira Imana ibahumugisha. Nami nawakaribisha Mungu awabariki. Ibikorwa byose byakozwe ni byiza nta kintu kibi cyane. Kazi zote zilizofanyika ni nzuri, hakuna kilicho kibaya. Nabakiriye bari hano n'abatari hano. Nawakaribisha walioko hapa na wale hawako hapa. Abantu bose kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Watu wote ili tuweze kulisikia neno la Mungu. Hanyuma rero uyu munsi Imana yashize ku mutima ijambo rivuga ngo umurinzi w'inkike. Siku ya leo Mungu ameniweka neno kwa moyo ambalo linasema mlinzi wa murinzi w'inkike. Yule ambaye ni mlinzi wa kota. Umurinzi w'inkike. Mlinzi wa kota. Murinzi yobumwe. Mlinzi anaweza akawa mmoja. Iyo babaye babiri babaye abarinzi. Wakiwa wawili ni walinzi. Imana yo mu ijuru ibahe kumva cyane. Mungu wa mbingu awape kusikia sana. Kubera ko cyane ndigisha kuruta kubwiriza. Kwa sababu tutafunza sana kuliko kuhubiri. Ariko byose Imana nifasha ndabimixinga. Lakini Mungu akitusaidia tutakuja kuchanganya. Kandi tuba dukeneye cyane kugira ngo abantu bumve bige. Pastor ashatse kubikoraho. Pastor amegusia hiyo. Hari abantu benshi bazi ko tutagira kazi. Kuna watu wengi ambao hawajui ya kuwa tuna kazi. Abantu gusa baho ngaho. Sisi ni watu walioko hapa tu. Ariko ntabwo tugira kazi karenza kawe. Lakini hatuna kazi zaidi ya yako. Ariko nagira ngo wumve ijambo ry'Imana. Umuntu wese no murinzi mu murimo ashinzwe gukora. Kila mtu ni mlinzi kwa kazi yoyote ambayo unahusika kufanya. Igihe abantu baza baterana umupira. Kuna wakati watu urushiana mpira. Bamwe bakumva ko bireba barunaka abandi bakumva ko bireba barunaka. Wamoja wanasikia inaangalia kina fulani wengine kina fulani. Numwe hakuna mtu hata mmoja wahamagawe n'Imana ambaye ameitwa na Mungu ngo Imana iba yaramuhamagariye ubusa na Mungu awe amemutia bure. Ni nk'umunyakazi bashobora kwangaje bakamuhamagara ngo aze bamuha akazi. Ni kama mfanyakazi ambaye wanaweza kumuita aje afanye kazi. Hanyuma ashika bakamubwira ngo nta kazi gahari. Alafu akifika wanamwambia hamna kazi. Tibishoboka. Haiwezekani. Imana iguhamagaye. Mungu akikuita ibifite icyo yaguhamagariye. Kuna kile amekuitia kuja kufanya. Gusa abantu kubera kutamenya ibyo bahamagariye gukora. Watu kutojua kile wameitiwa kukifanya. Ko umurimo w'abandi ari munini kuruta wiwe. Ndiposa wanasikia kazi ya wengine ndiyo ya muhimu kuliko kazi yao. Umurinzi w'inkike. Mlinzi wa kuta. Umurinzi w'urusengero. Mlinzi wa kanisa. Umurinzi w'umuryango wawe. Mlinzi wa boma lako. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tusome neno la Mungu. Hanyuma turaza gusobanuraho bukeya. Alafu tutakuja kuelezea kidogo. Kandi mutuze Imana ibahe kumva cyane. Na mtulie Mungu awape kusikiza sana. Imana ibahe kumva cyane. Mungu awape kuelewa sana. Usenga Imana ijambo ry'Imana nizoje kuvugwa uzusenga Imana kugira ngo ubashe kumva. Omba Mungu neno likitaka kuzungumziwa muombe Mungu akusaidie usikie. Yuko biza bivugwa ngo abumvishe byinshi bazabazwa byinshi. Kwa sababu inasema waliosikia mengi wataulizwa mengi. Abumvise bike bazabazwa ibyo bumvishe. Na wale ambao wamesikia machache wataulizwa yale waliyosikia. Bose bazabazwa. Lakini wote wataulizwa. Bishaka kuvuga iki? Inamaanisha nini? Nutarabaye mu rusengero yakurikiranye YouTube. Hata kama hujakuwa hekaluni umefuatilia kwa mtandao. Cyangwa yumvishe iradio. Ama umesikiza kwa radio. Cyangwa yumvishe nabo bari ku muhanda bari mu kugenda babwiriza. Ama umewasikiza hao walioko barabarani wakihubiri. Usicho wumvishije.
kile ulichokisikia uzakibazwa nimba waragishize mu bikorwa. Utaulizwa kama umeweka kwa matendo. Hari umuririmvyi waririmbye Patrice. Kuna mwimbaji aliyeimba Patrice. Ni umukongomani. Yeye ni mtu wa Kongo. Kunda kumuvuga cyane kubera ko niho nabaye cyane. Uwanga namsema sana kwa sababu nimeishi huko. Yaravuze ngo un jour tribunal ya Nzambe ekozala. Amesema siku moja hazabaho urubanza rw'Imana. Kutakuwa hukumu ya Mungu. Amen. Amen. Impamvu abantu birara, kwa nini watu wanajiachilia? Nuko bazi ko ntangurikiza nyuma y'ivuzukora. Ni kwa sababu hawajui ya kuwa kuna ufuatilizi baada ya yale wanayofanya. Nagira ngubwire yuko uri umurinzi w'Imana yaguhamagariye gukora. Lakini wacha nikwambie wewe ni mlinzi wa kile Mungu amekuitia kukifanya. Nimutari unabizi Imana igufashe kugira ngo bashe kuzumva yuko uri umurinzi. Kama ukuwa unaelewa, elewa vizuri ya kuwa wewe ni mlinzi. Kandi Imana yagushinze kurinda. Na yale Mungu amekuweka ili uweze kulinda. Hari umunsi Imana izakubaza ivyo yagushinze kurinda niba warabikoze neza. Kuna siku Mungu atakuuliza yale amekupea kuyalinda kama umeyalinda salama. Yo mambo abantu benshi biryamira bakavuga ngo abandi barabasengera. Ndiposa wengine wanalala sana wakisema wengine watakuja kuombea. Bakumva ko abandi aribo bashinzwe bo. Wanasikia kuwa wengine wanahusika na wao. Abandi bazi ngo abapasiteri nibo bashinzwe gusa kubasengera ngo nabandi bitwa abanyamasengesho ngo bayumbe. Wengine wanasema wachungaji pia na waombezi ndio watakuja kuombea. Abandi akazi gusa no kurya no kuryama gusa no kwisokoza no gutera inzara n'ibindi. Lakini wengine ni kulala na kuweza kuchanwa nywele na vitu zingine tu. Reka ngubwira abandi bantu bagukubitiramo ariko ari wowe wabanjije kwisengera. Wengine wanaweza wakakusaidia lakini wewe ndio umeanza kujiombea. Nta muntu ushobora kubeshwaho n'undi muntu. Hakuna mtu ambaye anaweza kuishi kwa ajili ya mtu mwingine. Igikorwa cyose turafatanya. Kazi yoyote tunaambatana. Ariko ntawo ugufasha. Ico bita gufatanya nuko hari ico wakoze n'undagira icyakora. Kinachoitwa kuambatana ni kwa sababu umekifanya hata wewe. Turasoma hano nk'abiri. Tasoma mahali pawili. Yesaya ibice 62 n'umurongo wa 7 wa 6. Yesaya 62 mstari wa 6. Mutange mikrofone hano. Peane mic. Kuri uyu murongo w'imbere. Jackson ni usoma ahantu wa mbere. Jackson ndiye atasoma hapo. Hanyuma evangelista Sokrate. Ndugu Sokrate. Uraza gusoma igitabo cha Nehemia. Takuja kusoma unabii wa Nehemia. Ibice 4 n'umurongo wa 3. Sura 4 mstari wa 3. Ibice 4 n'umurongo wa 11 na 12. Sura ni ya 4 mstari wa 11 12. Liste ibice 4 n'umurongo wa 11 na 12. Sura ni 4 11 12. Urongera usimbe usome ku 14. Utakuja kuruka usome 14 kugeza ku 17 mpaka 17. Hanyuma rero Jackson, ndugu Jackson, ni wowe utangira usoma Isaya. Utasoma unabii wa Isaya ibice 62 sura ni 62 n'umurongo wa 6 mstari wa 6. Kandi mugende gahoro na mwende pole pole. Ngaho haguruka usome. Some mu izina rya Yesu. Isaya 62 no ku murongo wa 6. Ego. Avuze ngo yewe Yerusalemu, yewe Yerusalemu, shize abarinzi ku nkike zawe. Shize abarinzi ku nkike zawe. Inkike nimvuga inkike, tukisema kuta, wumve ko ari umuryango wawe. Usikie ni boma lako. Wumve ko ari korari ukoreramwo. Sikia ni kwaya unalotumikia ndani. Wumve ko ari urusengero usengeramwo. Ni kanisa unalotumika ndani. Yewe Yerusalemu we, Yerusalemu, shize abarinzi ku nkike zawe. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako. Ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Ntibazaceceka abarinzi, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Walinzi hawatanyamaza mchana na usiku. Yemwe abibutsa Uwiteka. Yemwe abibutsa, umve. Yemwe abibutsa Uwiteka. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana. Komo abantu bibutsa Uwiteka. Wale wanaomkumbusha Bwana. Abo bantu barakome. Hao watu wamesumbuka. Abantu bibutsa Imana. Wanaomkumbusha Mungu. Yemwe abibutsa Uwiteka. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana. Komeza. Ntimugatuze kwibutsa Imana. Sikae kimya. Kandi ntimugahweme. Kugeza ubwo azakomeza. Ko murumva neza? Mnasikia vizuri. Kugeza ubwo Imana izakomeza Yerusalemu. Akahindura ishimwe. Imana ikahindura amashimwe mwisi. Mukubitira ijambo ry'Imana amashimwe. Shangilia neno la Mungu makofi. Turasubiramo. Tutarudia. Arasubiramo asome neza. Atarudia asome vizuri. Bwana sifiwe sana. Nagira mwumve cyane, hari igihe abantu babwiriza ibintu bane ntibamenye ko byavuye muri Bibiliya yabo.
Kuna wakati watu hubiri vitu hawajui ya kuwa iyi imetoka Bibiliya ndani ya yaje Biblia. ivukana n'iriya ivukana n'iyo yawe. Biblia yangu ni ina uhusiano na yako na yako Usibye ko hari pia. abantu b'abanyamujyi batagitwara Bibiliya, Kuna watu ambao wamekuwa watu wa mjini hawabebi Biblia. ahubwo yatwara ikinyamakuru aho gutwara Bibiliya mu muhanda. Anaweza kubeba Abantu Gazeti. ugasanga abamama bafite saka zimwe zifite n'utwana twazo, nta kintu, nta Bibiliya n'imwe irimo. wengine wana bahasha lakini hawajaweka hata Biblia. Bashyizemo utuntu two kwisiga, ingohe, ibiki, Wanaweka vitu za kujipaka na rwa telefone rwesha nk'uko, na simu refu kabisa wenda n'udufaranga. na pesa. Mureka asubiremo biratwumva. Wacha arudie tusikie. Haravuze ngo yewe Yerusalemu, Yerusalemu we, shize abarinzi ku nkike zawe, shize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. ntibazaceceka. No, ntabwo mpabashize kugira ngo baceceke, bazavuga, bazakora ku manywa na nijoro. Yemwe abibutsa Uwiteka, Mwebwe abibutsa, mwe mwabarinzi mwe, mwibutsa Uwiteka, ntimugatuze. timugatuze nyabuna, mw'abanyamasengesho mwe, mw'abapapa mwe, mw'abamamwe, timugatuze gusenga. Msitulie kuomba. Kandi ntimugahweme, kandi ntimugahweme, kugeza ubwo azakomeza kugeza Yerusalemu, ubwo kugeza igihe zakomeza Yerusalemu, akahindura ishimwe mu isi. Amen. Mukubitira ijambo ry'Imana. Shangilia neno la Mungu makofi. Bishaka kuvuga iki rero? Inamaanisha nini? Ni ukuvuga ko nugusenga, Ni kuomba, nukurinda, ni kulinda kugeza ibyo wahawe kurinda, mpaka yale uliyopewa kulinda biboneye umutekano wewe utagomba kuba warinda, bikarindwa n'undi mutekano. inapata security ambayo wewe huwezi kuiletea, inapata security nyingine. Nukurinda ibyo wahawe kugeza nyiri gikorwa, nyiri umurimo, Ni kulinda yale umepewa mpaka mwenye kazi wenyine yiziye. yeye mwenyewe akuje. Timugatuze, Msitulie timugahweme, wala msinyamanze kugeza igihe Yerusalemu izagira gute? mpaka Izahinduka itakapofanyika amashimo. imara Yerusalemu. Wereza Imana icyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Amen. Abantu bari mu kurambirwa gusenga batarasubizwa, Watu ambao huchoka kuomba kabla hawajajibiwa, wewe ngo barabisengeye cyane. eti wameombea sana. Hari abandi zanumva ngo se buri munsi tutadusengera abavyeyi batwite, Kuna wengine wanasema kila siku ni kuombea wajawazito, buri munsi ngo dusengere intambara zo muri Kongo, kila siku ni kuombea vita za Kongo, ngo buri munsi, kila siku. Hari abantu hano n'abandi bumva bazi ibyifuzo tudusengera. Kuna watu ambao hata wale wanaosikia wanajua mahitaji tunayoombea hapa, ubwo bageze mu gihe cy'ibyifuzo ngo bagiye gusengera iki. kwa sababu wamefika kwa muda wa mahitaji, wanataka kuombea hiki na hiki, bakadufata ngaho tutizera, wanatuchukulia ni kama hatuamini. Yewe Yerusalemu we, Yerusalemu, yewe Yerusalemu we, Yerusalemu, timugatuze ku manywa na nijoro, msinyamanze usiku na mchana, timugatuze ku manywa na nijoro, msitulie usiku wala mchana, muzakomeze mwinginga Imana, endeleeni kumsititiza Mungu, mukomeze muwe ku buzamu bwanyu, endeleeni kukaa kwa uzamu wenyu, kugeza igihe nzazanira amashimwe muri Yerusalemu, mpaka nitakapoiletea Yerusalemu shukrani. Duhereze Imana icyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Amen. Sizi nimba abantu barageze mu mashimwe, Sijui kama watu wamefika kwenye shukrani. sizi nimba aho ugeze utagomba gusenga ngo wibere umurinzi. Sijui kama mahali umefika ufai kuomba ili uwe mlinzi wako. Nehemia, Nehemia, hanyuma twinjire mu ijambo. Nehemia, alafu tukuje kuingia kwa neno. Ego. Kadusome Nehemia ibice bino umurongo wa 11. Nehemia 11. Aravuze ngo abubakaga inkike n'abikoreraga n'ababakoreraga ndetse n'ababakoreraga, umuntu wese yakoreshaga ukuboko kumwe. Umuntu wese mwumve, abantu bazaba interpretation zabo nyine uko bumva. Watu uelezea tofauti vile wanavyosikia. Abubakaga inkike ndetse nabo bakoreraga, wale ambao walikuwa wanajenga kuta na wale walikuwa wanawatumikia. Umuntu wese yagira gute? Kila mmoja alikuwa anafanya nini? Umuntu wese yakoreshaga ukuboko kumwe, ukundi gufasha intwaro ye yiki y'intambara. Muzi iyo ntwaro? Najua silaha hiyo ya vita. Muzi iyo ntwaro? Mnajua silaha hiyo? Cyangwa mwagize ni panga? Ama mnadhani ni panga? Cyangwa ni imbunda? Ama inaweza ikawa bunduki? Pistol cyangwa se machine gun? Pistole ama bunduki nyingine. Twebwe
abizera sisi ambao tunaoamini, ni navyo na Nehemia yakoreshaga. na hiyo ndio Nehemia alikuwa anatumia. Iyo bigeze ku ntwaro zindi, Ikifika kwa silaha zingine, dufite abasirikare n'abapolisi, tunao wanajeshi na polisi, ariko iyo bigeze ku ntwaro yo kubaka umurimo w'Imana, lakini ikifika kwa silaha ya kujenga kazi ya Bwana, ukuboko kumwe kurasenga gufasha intwaro, mkono mmoja unaomba ukishika silaha, hanyuma ukundi kuboko kurakora, baadaye mkono mwingine unatumika. bishaka gusobanura ikirere. Hiyo inamaanisha nini? Nta murimo w'Imana wokorwa, Hakuna kazi ya Mungu inaweza kufanyika dufokasinga gusa mu kubaka itorero, tufocus kwa kujenga kanisa, tudafite ukundi kuboko kwa gusengera itorero. na kama hatuna mkono mwingine ambaye unajenga kanisa, Ukuboko kumwe kurubaka, mkono mmoja unajenga, uratanga amafaranga yo kugura ikibanza, toa pesa ya kununua kiwanja, urakora n'indi mirimo, tafanya kazi zingine, indi side nayo, na side nyingine ukundi kuboko gufasha intwaro yo gusenga. mkono mwingine ukichukua mkono wa kuomba. Why dusenga? Kwa nini tunaomba? Nuko ibirwanya gusenga bihari. Ni kwa sababu yanayopiganisha kuomba yapo. Why tugomba gufata intwaro? Kwa nini ya kuchukua silaha? Nuko ibiturwanya bihagurutse. Ni kwa sababu yanayotupiganisha yamesimama. Murimo w'Imana uzabaho, hakuna kazi ya Mungu ambayo itakuwepo mugihe gusengera wa murimo kutariho. wakati kuombea kazi hiyo haipo. Niyo mpamvu ababenshi bitwa ko bafite abasponsa n'amafaranga, Ndipo hao ambao wanajiita wako na masponsa na kurwanira pesa mu matorero amafaranga, wanapigana kanisani pesa zikiwepo. kandi abantu benshi bo hanze bazi ngo muri Afrika gusa niyo bari mu kurwanira makanisa, Na watu wangambo wanafikiri huku ndo tunapigania aho makanisa. bafite amafaranga hanze ntibari mu kurwanira makanisa. Pahali wana pesa huko nje ngambo si wanapigania makanisa. Ikimenyetso cyerekana yuko Ishara inayoonyesha ya kuwa bakoresheje ukuboko kw'ifaranga, wametumia mkono wa pesa bibagiga ukuboko ko gusenga, na wakasahau mkono wa kuomba. ukuboko kumwe kw'ifaranga ni kubeho, Mkono mmoja wa pesa uwepo, ariko ukuboko ko gusenga ariko kuba namba 1. lakini mkono wa kuomba uwe namba moja. Na kimwe mu buzima uzigezaho Hakuna kitu ambacho utakifikia maishani hatabayeho gusenga. bila kuomba. Niyo mpamvu rero kenshi nkuze kubivuga, Ndipo mara nyingi wanga nasema mbere yuko ushakisha abasponsa, kabla hujawatafuta sponsors, uzabanza ushakisha Imana. tafuta kwanza Mungu. Nukora na relationship yawe n'Imana. Ukiwa na uhusiano mzuri na Mungu, Yesu yaravuze ngo nimubanze mushake ubwami bw'Imana. Yesu akasema tafuteni kwanza ufalme wa no Mungu gukiranuka kwa na utakatifu wake, ibindi byose muzabyo. mengine mtazidishiwa. Iyo umurimo w'Imana uhagaze mu Kazi ya Mungu ukisimama vizuri, hanyuma ugahagarara ku burinzi Imana yagushizeho kurinda, alafu unasimama kwa ulinzi Mungu amekuweka ulinde, karinda neza ico wahamagariwe kurinda, na kulinda vizuri kile umeitiwa kukilinda. abasponsa ni usually bagomba kubaho. Sponsors lazima wakuweko. Kubereki Kwa nini? umusponsa wa mbere ni Imana, Sponsor wa kwanza ni Mungu, niwe nyiri umurimo. yeye ndiye mwenye kazi. Ifaranga zigomba kuzaho umurimo w'Imana uri, Pesa zinafaa kuja pahali kazi ya Mungu naho imeshakuweko, twebwe twacuritse ibintu, bali sisi tumepundua vitu. turi mu kubanza gushaka sente n'ikibanza, Tunatafuta kwanza keyboard na kiwanja, tugashakisha bafure. tunatafuta hata speaker. Urabona ngo amakanisa ya kino gihe Unaona kanisa za siku hizi, udafite instrument wabona abakristo. kama una instrument huna wa Kristo. Nimuzamumva abantu benshi bagenda bivuga, Si wanga mnawasikia watu wengi wakisema hivyo. ikibanza ni instrument. Anasema la kwanza ni instrument. Wabonye instrument ngo wakubise ingoma ngo instrument ngo muziki uhari, Wanasema kukiwa muziki ikiwepo, ababyinnyi ni benshi, wa kucheza ni wengi. abantu ndi bakira abakristo babaye babyinnyi, Watu si wa Kristo bali wamekuwa wachezaji. ngo muziki uhari ngo ntiwobura babyinnyi. Eti muziki ukiweko hakuna wa kucheza. Ninde wababeshe? Ni nani aliyewadanganya? Kubera iki muri mu confusing ibintu? Kwa nini mna confuse Niyo vitu? mpamvu ibintu rero byananiranye. Ndiposa mambo Abantu bari mu yakashindikana. gushaka umuziki Watu wanatafuta mbere music yuko bashaka Imana, kuliko wamtafute Mungu Kubera kwanza. iki? Kwa nini? bayoboye umurimo w'uburinzi bwabo. Wameweza kukosea kazi ya mlinzi. Duhereze Imana icyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Amen. Nehemia Nehemia amenye ibanga ryo kubaka inkike za Yerusalemu, amejua siri ya kujenga kuta za amenye Yerusalemu, ibanga ryo kurinda imiryango yose yinjiraga mu nkike, na akajua siri ya kulinda milango yote iliyokuwa inaingia ukuboko Yerusalemu. kumwe Mkono mmoja, kwari gufasha intwaro y'amasengesho, mkono mmoja ulikuwa umechukua silaha ya maombi, kundi kwari gufasha amadafari niyo n'amafaranga mkono mwingine ulikuwa umechukua matofali pia na kujenga. hanyuma ngo umurimo w'Imana uteze. Alafu kazi ya Mungu ikaweza kuendelea. Niba mukeneye ku itorero rizateza imbere, Kama mnahitaji kanisa liweze kuendelea, tukazamure hamwe ngo ahandi hazabe, tusipandishe ngambo moja na ngambo nyingine iweze kuzama. tuzamure hose, Tuweze kupandisha, kuinua kila pahali, iwe balance. tuweze kubalance. Nitwumve ko ifaranga zigomba kushinda, Tusisikie kuwa pesa zinafaa kwenda juu. gusenga kube namba 1, Kuomba iwe nambari moja, the rest bize nyuma. na baadaye mengine yakuje Komeza nyuma. umurongo wundi. Tuendelee hapo. n'abubatsi umuntu wese yabaga afite inkota ye mu rukenyerero Abakristo akubaka ameza bose atyo. bagira gute? umuntu wese yabaga afite inkota ye mu rukenyerero akubaka ameza atyo. Akubaka ameza atyo. Alikuwa anajenga akiwa na silaha, Yazaga mu cyaro, alikuwa anaenda huko ushago afite intwaro yiwe hano, akiwa na silaha yake hapo kwenye yazaga mshipa, kuvoma, alikuwa anaenda kushota afite maji intwaro yiwe
y'amasengesho akiwa na silaha ya maombi, yazaga mu muhanda alikuwa anaenda barabarani yitwaje intwaro yo gusenga, akiwa na silaha ya maombi, yazaga mu nama z'imiryango alikuwa anaenda kwa kikao cha jamii intwaro yo gusenga, akiwa na silaha ya maombi. intwaro yo gusenga Silaha ya maombi bigera bayita hasi n'umunsi n'umwe. hawakuwahi kuiweka chini hata siku moja. Impamvu turi mu gusamatana buri munsi, Sababu ni gani tunayopigana kila siku? twataye intwaro, Tunazozana kwa sababu tumeacha silaha. Amen. Hello. Bwana sifiwe sana. Asifiwe Abantu Yesu. benshi bazi ko gukiranuka ari hano. Watu wengi wanadhani kuwa wenye haki ni hapa. Mureke dukiranuke naho gukiranirwa. Wacha tuwe hata wenye haki pahali kuzikiwa kuliko. Ngudari ya jambo muri Biblia rivuga ngo Wanga napenda neno hilo katika Biblia. Icyitegererezo Sisi tuwe kielelezo hagati y'abizera. katikati ya waaminio. No, hapana hagati y'abapagani. Si katikati ya wasiookoka. Abantu benshi kubera ko benshi batamwizoga hano. Watu wengi kwa sababu hawanyi pombe hapa. Yabanye n'abamwizoga. Akikaa na wale ambao wakunywaji wa pombe, Kwa batamwizoga. anasikia yeye hanywi pombe. Azayumva ko ari umukiranutsi hagati y'abamwizoga. Anasikia yeye ni mwenye haki katikati ya wenye pombe. Akumva ko ari umukiranutsi hagati y'abasamba. Anasikia yeye ni mwenye haki katikati ya wenye ya washerati. Umukiranutsi hagati y'abajura kubera ko ntiyi. Anasikia yeye ni mwenye haki kwa sababu ni katikati ya wakorofi. Ko Biblia zivuga ngo Lakini Biblia husema ngo tubicyitegererezo hagati y'abizera. tuwe kielelezo katikati ya waaminio. Icyo bivuga ni ikire. Inachomaanisha ni nini? Tuzamuri Imana icyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Amen. Ngo dukiranuke, Ni kuwa wenye haki, uharanire gukiranuka, uweze kupigania kuwa wenye haki, uweze gukiranuka hagati y'abakiranutsi. zaidi ya kuwa mwenye haki katikati ya wenye haki. Ukuvuga ko uharanire gukiranuka Pigania kuwa mwenye haki hagati y'abakiranutsi, zaidi katikati ya wenye haki, komeza ubu mukiranutsi hagati mu bakiranutsi. na uendelee kuwa mwenye haki katikati ya wenye haki. Hapana umukiranutsi hagati y'abapagani. Si mwenye haki katika wapagani. Kama ni kuomba na shetani anaomba, wala kuomba sio njia ya uzima, na kwambia usijivune. Kama ni sadaka Na shetani anatoa, wala sadaka sio njia ya uzima, na kwambia usijivune. Dore simani cyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Dukiranuke, Tuwe wenye haki hagati mu bakiranutsi. katikati ya wenye haki. Gukiranuka kwacu Kuwa wenye haki kwetu komeze kugaragara ko dukiranutse hagati y'abandi bakiranutsi. iendelee kuonekana ya kuwa sisi ni wenye haki katikati ya wenye haki. Mkono moja ulikuwa ukijenga, jenga mwingine kuchukua silaha. hagati mu kuja hanze turumubwira muri resettlement ibintu bikagabanuka. Sisi ambao tunafika katika resettlement mambo yanabadilika. Mundu wamubwira ngo ni musehe, Mtu akimwambia yeye ni mzee, bafite no umuzukuru umwe kera gatangira kugabanura ibintu. eti yeye ana mjukuu, anaanza kushusha vitu. Mundu yagera hanze yagira amafaranga mu bisubiza gatangira guhinda. Mtu akifika ngambo kwenye pesa anaanza kubadilika. Ninde wababwiye? Ni nani aliyewaambia? Imana yabwiye Gideon. Mungu akamwambia Gideon, Yamubwira ngo izingabo ni nishi. akamwambia wanajeshi hawa ni wengi, Sinshobora gukirisha Israeli n'izingabo ni nishi. siwezi kuipora Israeli na hawa wanajeshi Hari wote. igihe Abisiraheli Kuna wakati wana Israeli bavuga ko wanaweza kusema ya kwamba Amaboko yabo. amaboko yabo niyo bakisha abanzi babo. nguvu zao ndizo zimeweza kuwaponya Imana maadui. ibwira Gideon. Mungu akamwambia Gideon, Iramubwira ngo ndakoresha indi teste yanyu. akamwambia nitawafanyisha mtihani mwingine, Mumanuke muze ku kagezi. shukeni katika mto, Hanyuma alafu hariho ngo examen za gukoresha. kuna mtihani nitakayowapa mfanye. Ngo abari bumwesha amaboko Wale ambao watakunywa na mikono n'abari bushabe, na wale ambao watakunywa na kinywa, abashaba nk'imbwa. wale ambao watakunywa kama mbwa, Abo ngabo ngo ndaza kumenya. hao nitakuja kujua, Ndaza kumenya ingabizarizo. nitakuja kujua hao ni jeshi gani. Hello. Amen. Muzi ko byagenze. Unajua vile imekwenda, Hari abageze ku kagezi kuna wale wamefika mtoni, ngo bafata intwaro zabo, wakachukua silaha zao, barazambara, wakaweza kuzivaa, hanyuma bamwe amazi, alafu wakanywa maji bambaye intwaro zabo. wakiwa wamevaa silaha zao. Bisobanura ikirere. Inamaanisha nini? Nta hantu umwanzi atagutere. Hakuna pahali adui hawezi Nta kukupiganisha. hantu satani atagutere. Hakuna pahali ibilisi hawezi Ahantu kukupiganisha. hose Kila pahali tube turi amdi, tuwe tukiwa ready, dufite intwaro yo gusenga. tukiwa na silaha ya Genda maombi. usenge, ongera usenge. Omba na tena uombe, Tandukanya gusenga kwawe, tofautisha kuomba kwako, kuko ariyo nza gukirisha. nami nitakupona kupitia maombi haya. Ingabo nyinshi zipfuka. Nitatoa jeshi mingi life kwa ajili yako. Byo nibwira kubagirira, Nayazania kuwafanyia si bibi, si mabaya, ahubwo ni byiza. bali ni mema, Kugira ngo mbare mu mutima, ili niwashike mkono kwa yale yanayokuja na wapenda. Tuzamurire Imana icyubahiro. Tunyoshe utukufu kwa Mungu. Yawe Yerusalemu we, Yerusalemu, shiza abari
kuwaweka imbere yawe. nimeweka walinzi katika kuta zako. Msinyamanze, msitulie, msiache kuomba. Tokeni kwa mambo ya mafarakano. Watu watoke kwa yale ambayo wameenda nayo. Wewe ni mlinzi wa kuta zako. Wewe ni mlinzi wa kuta yako. Mungu hataniuliza mambo yako. Kuna yale nitaulizwa kama mchungaji. Nitaulizwa kwa sababu sijawaambia ukweli. Lakini ulinzi, lazima ujue kwa wewe ni mlinzi peke yako. Malizia hapo. Nabubatsi umuntu wese yubakaga afite inkota ye mu rukenyerero akubaka ameza atyo n'uwavuzaga ikondera yabaga ari iruhande rwanje. 14 wavuzaga ikondera abo ni bande? Akina nani walikuwa wana N'abarinzi n'abanyamasengesho. Ni wale wana maombi. Bicaraga batanga amatangazo yo gusenga. Ambao walikuwa wanatoa maombi ya kuomba. Bakangurira abantu yuko bagomba kugira ubuzutse bagasenga. Na kuwaambia watu ya kwa uamsho wa kuomba. Wale ambao walikuwa wanapiga ngereni. Yari yesinye yo kubwira abari mu mugwa yuko umwanzaje. Ilikuwa ni kuwaambia walioko kijijini ya kuwa adui anakuja. Yuko umwanza ari mu kutwinjirana hari habari. Mbona adui anatuingilia na kukiwa na walinzi? Yuko umwanza ari mu kutwinjirana. Kwa nini adui anatuingilia mlinzi? Makondera bari hehe? Wale ambao wataweza kupiga makondera wako hapa. Makondera bari hehe? Wale ambao watapiga kondera wako hapa. Abakorari bavuza makondera bari hehe? Wanakwaya watakaopiga kondera wako wapi? Ni sinyu ushobora gukora ituma abantu bakanguka. Ni saini gani unaweza kupiga ili wafanye watu waamke? Continue. 14 Ego 14 aho muzumva ijwi ry'ikondera hose abariho muzajya mudutabarira. Sawa Imana yacu nizaturwanirira. Yego uko niko twakoraga umurimo. Bamwe bafataga amacumu uhereye mu museke ukageza nimugoroba inyenyeri zigaragara. 16 Ico gihe mbwira abantu nti ego umuntu wese n'umugaragu we bajye barara muri Yerusalemu babe abarinzi bacu nijoro. Barara muri Yerusalemu baba abarinzi bacu ijoro n'amanywa. Yego babe abarinzi bacu nijoro kandi ku manywa bakora umurimo. 17 babyumvishije ku manywa bagira gute? Mchana wafanyeje? Wenyine ibintu zose nijoro barabikora. Sahi hata kila kazi unaweza kufanya usiku. Nao akazi gusaka bako gushaka ifaranga. Lakini kazi imekuwa kutafuta pesa. Umva ko ari umurimo. Unasikia hiyo ndiyo kazi. Ngimana ngo nifasha ngatunga n'urugo rwanje. Mungu akinisaidia niweze kufanya jamii yangu ishi. Unaiza bimpembere kera gabaye comptable w'Imana. Hiyo Mungu atanilipia, amekuwa mwekazini wa Mungu. Ngomana ngo nubona ngo uyu mwaka urashize ngo uzabimpembere. Mungu ukiona mwaka huu umeisha unilipe. Kama uja kuumana ugahinduka comptable w'Imana yo guhemba abantu ngo wako. Wewe unageuka kuwa mwekazini wa Mungu na kulipwa kwa sababu umelinda. Basomye umuyobozi wa gahunda, kiongozi wa ibada, yatubwiye ijambo rikomeye cyane. Amesema neno kubwa kabisa. Yavuze ngo uyu muntu adakora umurimo Imana yamuhamagariye. Amesema mtu asipofanya kazi Mungu aliyomuitia, ngo ni umuvandimwe w'umurimbuzi. Huyo ni ndugu wa muharibifu. Bivuga iki rero? Hiyo inamaanisha nini? Udakora ikima itarinze ikimana yaguhamagariye kurinda. Kama hujalinda kile Mungu amekuitia kulinda, urumwanzi wawe urwanya ibikorwa Imana yaguhamagariye wewe gukora. Wewe ni adui wako unayejipiganisha kwa kazi Mungu aliyokuitia kufanya. Abantu bonyine hadutse cyane ibintu by'ibintu kuroza gusa ku bandi. Ujui kwa sasa watu wanaweka mambo kwa wengine. Ninde warwaye bandos? Ni nani aliye mgonjwa wameniroga? Kubera kutagisenga. Kwa nini uombe? Ngombana n'abanebwe. Nakaa na wadhaifu. Kubera kutaza kwikanisa. Kwa nini uji kanisani? Mzambura abantu kwa. Nakosa wale watakaonipeleka. Kubera kudatanga amaturo. Kwa nini utoi sadaka? Kuna bandi ndizo batanga. Na hata wengine hawatoi. Kubera udatanga amafaranga y'inyubako. Kwa nini utoi pesa za mjengo? Ngo ntabwo ndiri nyiritori. Mimi si mwenye kanisa. Bwana sifiwa sana. Amen. Impamvu sababu zisizabura hazitakosa, ariko haracyari ibihumbi bitarigera. Lakini kuna maelfu ambayo hawajawahi. Tumpe Bwana. Bwana sifiwe. Asifiwe Yesu. Haracyariho abantu bazi ico gukora. Kuna maelfu ambao wanajua kile cha kufanya. Umuntu adakora ico yahamagariwe gukora. Mtu asipofanya kile ameitwa kukifanya, wewe wenyine niwe mwanzi wewe wo kurwanya Imana yamuhamagariye gukora. Yeye ni adui wa kupiganisha kile Mungu amemuitia kukifanya. Mwanzi wawe ntabwo ari uri ureba. Adui wako si yule unayemtazama. Mwanzi ukubuza gusenga ntabwo ari voice wawe. Adui anayekuzuia kuomba si yule jirani yako. Ari umugore wawe si n'umugabo wawe. Si mke wako ama mzee wako. Mwanzi wawe kutarinda ibyo warindijwe. Adui wako wa kutolinda yale umepewa kulinda. Ni wewe ubwawe uri sponsor umwanzi wawe. Wewe ni sponsor wa adui yako. 17 ubwo twiyamburaga ntitwiyamburaga imyambaro yacu. Umva ako Nehemiya mukubitire Nehemiya mashi. Pigieni makofi kwa Nehemiya.
Nehemia tuzamusanga mu ijuru ryabe. Nehemia utampata huko mbinguni. Ariko ijuru rimwe ibihume. Mbingu ina mashujaa. Imwe abagabo batigeze banduza. Ina waume ambao hawajawahi kuchafulika. Abagabo begeraga Imana uko bukene uko. Wale waume ambao walikuwa wanamkaribia Mungu usiku na mchana. Kwamba walikuwa kwiyamburaga imyambaro yacu. Ntabwo biyamburaga imyambaro yabo y'imirimo yo gusenga. Hawakuzivua vazi zao za kazi ya kuomba. Njewe na bene data cyangwa abagaragu banje. Uwo niwe kiongozi. Njewe Bishop Reverend Apostle hamwe n'abakristo bose banje. Mimi Bishop Reverend na wengine wa Kristo wangu. Cyangwa barinzi badukurikiraga. Cyangwa abanyamasengesho abayumbe. Abayumbe niho mwumva cyane. Umuntu wese yajaga ku mugezi afite intwaro y'intambara. Umuntu wese yajaga ku mugezi afite intwaro. Amen. Kila mmoja alikuwa anaenda mtoni akiwa na silaha ya vita. Intwaro zake. Silaha zimeenda wapi? Silaha zimeenda wapi? Bandu bari mu guhindurwa nibihe. Watu ambao wanabadilishwa na nyakati. Kubera iki bataye intwaro? Kwa nini wametupa silaha? Iyo utinza ahantu usa naho hantu ugasa naho. Ndiposa ukikaa mahali sana utafanana na watu hapo na utafanana hapo. Kubera ikusa nibihe. Kwa nini unafanana na nyakati? Nuko wataye intwaro yakurindaga. Ni kwa sababu umepoteza silaha iliyokuwa inakulinda. Yakurindaga kudakora birya usigaye ukora. Kile ambacho kilikuwa kinakulinda kutofanya yale unayofanya kwa sasa. Waragitaye wambaye umwambaro wawe ku rugamba. Umeweza kutoa vazi lako la vitani. Ukigira wa mwambaro. Huna hiyo vita. Niyo mpamvu umuntu ari mu gukura. Ndiposa mtu akikoma, imyaka runaka, akifika miaka fulani, yishira mu ntege nke, akiingia kwenye udhaifu, agatangira guhishura ibindi bintu ngo ngunyine ngo ibintu ngo sibyake. Anasema mambo haya si ya huko kitambo. Kandi kera gakibibamwe. Na huko kitambo kikaa ndani ya mambo haya. Zo bintu zari kizira kuri we. Mambo haya yalikuwa zira ndani yake. Unyine gusenga kwa ikibazo gikomeye cyane. Kwa sasa kuomba imekuwa tatizo kuu. Kwambara neza byaba ikibazo gikomeye. Vaa vizuri imekuwa tatizo kuu. Nuvuga gutya nguvuze na. Ukisema hivi umenena vibaya. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ni shida kubwa sana. Ntaburinzi ntabwo uri umurinzi wawe. Wewe si mlinzi wako. Kandi watangira rero. Na ukianza abantu aho kwireba ubugu bwabo ngo bitindeho. Watu kutojiangalia peke yao wanaokaje. Abarinzi babandi kumbaraga. Watu wamegeuka kwa walinzi wa wengine kwa nguvu. Ibanga ry'uburinzi. Hata niwaambie siri ya ulinzi. Nta muntu ushobora kurinda undi. Hakuna mtu ambaye anaweza kumlinda mwingine ataramenya kuirinda huyu. Kama hajajua kujilinda yeye peke yake. Chambere. Kwanza banza umurinzi wao. Kuwa kwanza mlinzi wako. Cha kabiri. Pili, uzaba ufite impamya bushobozi. Utakuwa umehitimu zo kubasha kurinda umudugudu n'urusenge. Ya kuweza kulinda jiji hata kanisa. Ariko wewe warabaye umurinzi wao. Lakini kwanza umekuwa mlinzi wako. Jameni Yesu yupo. Ni kweli Yesu yupo. Tunamtangaza yupo. Tumeona kazi. Umwanya wose. Kila muda wose. Muda wote twawushize mu kuvuga abandi. Tumeweka kwa kunena wengine. Twawushize mu kureba intege nke z'abandi. Tumeweka kwa kuangalia dhaifu wa wengine. Twawushize mu gukritika abandi. Tumeweka kwa kuweza kukriticize wengine. Uzirunaka ukundi yaririmbaga kera. Unajua fulani vile alikuwa anaimba huko kitambo. Urashaona waririmba. Unaona siku hizi anaimba. Ngo byagiye. Imeenda wapi? Yerekanye gakera intege. Tayari ameonyesha udhaifu wa wengine. Uzirunaka ukundi yasirimbaga. Unajua fulani vile alikuwa anamchezea Bwana. Wengine ndio usigabona ko yinjira mu rusengero. Si unaona kwa sasa akiingia kanisani. Wakamamera ngo basukiri amazi. Na anakaa kama amemwangiliwa maji. Umwanya wose kumanywa na nijoro. Muda wote usiku na mchana. Twigiza abarinzi b'abantu. Tumekuwa walinzi wa watu wengine. Tunanigwa kwireba twebwe ubwacu. Na tukakosa kujiangalia pekee. Yesu yaravuze ngo mbere y'ukureba igitokozwa kibi. Yesu akasema kabla hujaangalia uchafu ulioko ndani ya jicho la mwingine. Umugogo uri mu ryawe. Angalia kwanza kijiti ambacho kinakaa ndani ya jicho lako. Utinda kubandi itindeho. Kuliko ukae sana kwa wengine, kaa sana kwako. Kazi zako au mugihe utaritindaho ngo wiwe. Hakuna mabadiliko yatakayokuja kwako kabla hujakaa sana kujichunguza. Mureke mbabwize ukuri kose. Tani waambie ukweli. Ugomba kuba umurinzi wawe. Unafaa kuwa mlinzi wako. Kandi bitubabwira na pastor yabivuza ayoboye hano. Na haya tunayoambia mchungaji amesema pia. Kubana n'umuntu utakubwiza ukuri. Kuliko kukaa na mtu ambaye hakuambii ukweli. Kubana n'indyarya. Kukaa mnafiki. Bakubwira ngo wambaye neza utambaye neza. Wanaokuambia umevaa vizuri na hujavaa vizuri. Ubikose neza utabikose neza. Eti umefanya vizuri na hujafanya vizuri. Usabane n'umuntu ukubwiza ukuri kose. Kana mtu ambaye anakuambia ukweli wote. Hello? Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Kubera iki? Kwa nini? Dufite abashumba basinziriye. Tunakaa na wachungaji waliosinzia. Reka mbabwire ikintu cha mbere Satani azakora niki? Tani waambie kitu kwanza ibilisi anachokifanya. Intambara ya mbere ngo Satani azashora. Vita ya kwanza ibilisi huleta. Wazaanza kuishora ku barinzi. Wanga kwanza anawapiganisha walinzi. Wakabasukamwe ibitutsi. Na anawawekelea usingizi. Iyo ngo yifatiye uburinzi. Akiwa amechukua mlinzi. Azavogera umudugudu kwa shaka. Ataweza hata kupita kijijini bila anataka. Azavogera umuryango kwa shaka. Anaweza hata kuingia kwa jamii bila anataka. Azavogera itorero uko rishaka. Anaweza kuingia kanisani bila anataka. Kubariki. Kwa nini? Abanyamasengesho barasinzira. Wana maombi wamesinzia. Abarindaga inkike bari basibereye maso. Waliokuwa macho kwa kuta. Barasinzira. Wameshasinzia.
hari impumyi, kuna wale ambao ni vipofu sibanda atwa n'izindi impumyi, ambao wanaweza kupelekwa na vipofu wengine. hari abantu bataye posta zao, Kuna watu ambao wametupa posta zao. ico bita ngo nuko abandone de posta. Kile ambacho wanasema ni kuweza kutoka kwenye kazi kwa nafasi yako. mu murimo yahawe kurinda, Mtu ambaye anatoka kwa kazi aliyopewa kulinda, abo bita ngo ni ba deserteur. wale ambao wanawaita ni Ni madeserteur. deserteur ashobora gushiraho. Jinsi gani yule ambaye ameacha kazi anaweza kuweka? Deserteur ni umuntu utakora ico yahamagariwe gukora, Ni mtu ambaye hafanyi kile alichoitiwa kukifanya agakora ico atahamagariwe na gukora. kufanya kile hajaitiwa Paulo kukifanya. yarabivuze abibwira Timotheo. Paulo akasema akimwandikia Timotheo. Timotheo wa kabiri. Waraka wa Paulo kwa Timotheo wa Ngira pili. ngo ni bice bya kabiri n'umurongo wa 4 I think. Pili mstari wa 4 hapo. Yaravuze ngo ntawo umusirikare. Amesema hakuna yule anaweza kuwa askari Ngo narangiza ishire mu zungu. alafu wajiweke kwa mambo ya kisasa. Ngo bakinejeje uwo mwandikiye kuba Na umusirikare. aweze kumfurahisha aliyemwandika kuwa Wewe mwanajeshi. wataye inshingano Imana yaguhamagariye. Wewe umeweza kupoteza jukumu Mungu amekuitia. Uramenya gushira abandi mu nshingano kugira ngo bakore icyo Imana yabahamagariye. Utaweza kuweka wengine kwenye jukumu wafanye kile Mungu amewaitia. Icyakunaniye gukora uwobwira abandi ngo bagikore. Kilicho kushinda kufanya unaweza kuambia wengine waweze kukifanya. Niyo mpamvu abantu barimo kugira abavyeyi b'impumyi nkabo. Ndio maana watu wanakuwa na wazazi vipofu kama wao. Umuntu ngo pare na marene. Watu wanasema pare wake na marene. Pare na marene. Bavyita bute mu Kiswahili? Mucanga Best man. Nare nimbari lady yari biki. Ngo pare Best na marene. na pia Muzi cyo bisobanura bano bantu. unajua wale wanamaanisha nini? Aba ni abavyeyi bawe. Hawa ni wazazi wako. Aba ni abantu bazakuba hafi. Hawa ni watu ambao watakuwa karibu na Aba ni wewe. abantu bazakugira inama. Hawa ni watu ambao watakushauri. Aba ni abantu bakubwira wa munsi w'ubukwe. Hawa ni watu ambao watakwambia siku ya harusi. Bakakubwira ngo uyu mwenda ni mugufi itsa hepfo. Wanakuambia vazi hili ni fupi, weza kuteremsha. Uyu mwenda ugomba kuambara neza. Wanakuambia vazi hili vaa vizuri. Bakaza bakubwira ngo tambuka turebe. Wanakuambia pita tuone. Hagarara. Simama. Muri kwa fundi, muri kwa tayeri. Muko kwa fundi, huko kwa fundi. Bakagira tayeri ngongeza kandi karaka. Wanamwambia fundi weka kiraka kingine hapa. Ariko mureke babwire bino bintu baba. Lakini wacha niwaambie ndugu zangu. Ufashe marene. Umechukua ambaye ni marene. Best lady. Best lady. Yambaye ihuzu ifite ukuboko kumwe. Amevaa vazi ambalo lina mkono mmoja. Marene yambaye ihuzu ifite ukuboko kumwe. Best lady amevaa vazi la mkono mmoja. Ukuboko kose nimbari sinzi. Mkono mwingine hamna. Ukundi kuboko kose ni ukuboko Imana yamuremanye nta gahuzu gahari. Mkono mwingine hamna vazi. Uwo ni marene ni umuvyeyi wawe. Huyo ni best lady ambaye umemchagua. Mutegeri yo muhamugana. Sikilizeni vijana pahali mnaelekea. Kubera kubura uburinzi. Kwa sababu ya kukosa ulinzi. Niyo mwarangaye musiga mufata gusabana. Ndiposa mmezubaa mnachukua tu. Ufashe marene. Umechukua best lady. Yambaye hano ukukuboko kuriho akaboko nakube na kakareza gashobora kuhanuka isani. Mkono huu umeweka mshipi tu. Ukukuboko kose igitugu cyose nta kantu gahari. Bega la mkono mwingine hamna kitu. Uyu ni wa muvyeyi. Huyu ndiye mzazi. Uyu ni wa muvyeyi wawe. Huyu ndiye mzazi wako. Ukwigisha ikintu cyose. Ambaye atakufunza kila kitu. Hanyuma uyu muvyeyi wambaye ukuboko kumwe. Alafu huyu mzazi ambaye amevaa mkono mmoja. Wewe mwana wiwe uzambara iki? Wewe sasa mtoto wake utavaa nini? Nimunsubize. Azambara iki? Nijibini. Atavaa nini? Iwazakizaho nakagashana kari gahari. Yeye atatoa hata kale kamshipi kalikuweko. Iwazagenda gutyo. Yeye ataenda uchi. Ko turaja he? Tunaenda wapi? Ko turaja he? Tunaelekea wapi? Biblia yavuze ngo Yerusalemu we. Biblia inasema Yerusalemu. Barinzi Yerusalemu. Ninyi walinzi ambao mnalinda Yerusalemu. Timugatuze. Msitulie. Uko mukora kose. Vile mnavyotumika. Timugasiga intwaro zanyu zo. Msiache silaha zenyu za kuomba. Unuvita intwaro yo gusenga. Yule ambaye ana silaha ya kuomba. Hari ibyo azakora n'ibyo atagomba. Kuna yale anaweza kufanya na yale hawezi kuyafanya. Yambaye gusa. Mtu amevaa uchi. Suretse n'ubukristo nta muco. Hata kama si Ukristo kuna mila pia. Ngo twije mu buzima bw'abandi bantu. Hiyo tukisema eti tumeingia kwa maisha ya Mkristo ugira umushasha. Hakuna Mkristo ambaye anakuwa na Ukristo wose ni umwe. Ukristo wote ni mmoja. Muri ivyo yaravuze ngo Yesu ni yeye yule. Mwimbaji akaimba na kusema Yesu ni yeye yule. Jana hata leo siku zote. Minsi yose. Nimba utanakishijwe wakwibashe. Kama hujaokoka huwezi kujiheshimu. Umuntu ngahagize ukwezi kumwe mu cyaro cyangwa i Rwanda cyangwa handi. Mtu amemaliza mwezi mmoja Rwanda ama Ushago. Araje imisatsi yabaye umurasta nawe ngo yamenye kizungu. Amekuja nywele imekuwa rasta. Karaza haya magenda kandagira ngo nawe ngo yabaye iki. Wewe umekuwa nini? Waraharibitse. Umeshaharibika. Wataye intwaro zako. Umeweza kutupa silaha zilizokuwa zinakulinda. Mbere hose ko wisokozaga. Mbona uko mbele ulikuwa unajichana? Ubu nyine isokozo zarabuze. Kwani kwa sasa kichana imeisha? Kinyozi zarabuze. Kwani kinyozi zimeisha? Kubera ko nyine mwadukanye ibintu bitabagaho. Kwa nini kwa sasa mnaleta na vitu ambazo hazikuweko? Ngo nawe ngo atange ngo kumuyumbe
ngo bene wao ni gutumirwa ngo ahantu ngo kuri afishe ngo yirirwa zerera kuri mafishe eti yeye pia anaweza hata kualikwa kila kuna pahali. baririmbyi birirwa bazerera n'abavuga butumwa, Ni waimbaji na wainjilisti ambao wanazunguka zunguka. umuntu akaza ni kinwerere ngo yabonye abandi bantu biyogoshesha kinwerere, Mtu anakuja akiwa ameweka line kwa kichwa, eti ameona wengine wakiweka line. babizu kuri kose. Sasa niwaambie ukweli, Umusirikare ntagira igihe cy'amahoro n'igihe cy'intambara. mwanajeshi hana wakati wa amani na wakati wa vita. Umusirikare ahora yiteguye umwanzi igihe cyose ashobora kuba. Mwanajeshi anajitayarisha kila wakati adui anaweza kuwasili. Nituba abakristo bahindurwa n'ibihe, Tukiwa Wakristo ambao wanabadilishwa na nyakati. nituba abakristo bahinduka igihugu bagahinduka. Tukiwa Wakristo wa kufika nchi nyingine tunabadilika. Ubukristo bwacu ntaho buzatugeza. Ukristo wetu hautatufikisha Niyo mpamvu pahali. usigaye ukora ku muntu ngo yaye Ndipo sasa ukimgusa mtu anasema la, ngo ni uburenganzira, anasema ni haki yangu. uhagurutse kura ufite microphone, Wewe umechukua mic, kuraramya, kurayobora abantu, kuramya no guhimbaza, unaongoza watu kusifu na kuabudu. wambaye umwenda ubonerana mu buryo abantu babona n'umwenda w'indani. Umevaa vazi ambayo ni transparent, wengine Ninde wanaangalia muntu hata ndani. uzafashwa n'indirimbo aho uririmba? Ni nani atakayebarikiwa na nyimbo Ninde unazozimba? muntu uzumva ibyo uhaye ukora? Ni nani atakayesikia kile unachokifanya? Kubera kudashobora kwiyambika. Kwa nini huwezi kujivalisha? Nimba utazi kwambara, shakisha abamarene bagira amaboko yombi, Kama hujui kuvaa, tafuta best lady ambao wanajua bazabasha kuvalisha kubambika. na waweze kukuvalisha. Bibiri zibongo nugera no mu nzu y'Imana, Biblia inasema ukifika nyumbani mwa Bwana, uzurinda n'ikirenge cyawe. linda hata mguu wako. Why Biblia kubera kibivuga? Kwa nini Biblia inasema hivyo? Yaravuze ngo uzurinda n'ikirenge cyawe, Imesema linda hata mguu wako kidashobora kuba igikwazo ku wundi muntu. ili isiwe kikwazo kwa mtu mwingine. Nimba Biblia ivuga ikirenge, Kama Biblia inasema mguu, wayi akanwa, wayi ingingo zawe. kwa nini mdomo? Kwa nini viungo vingine? Tuko pamoja. Ibintu nari nateguye byose n'inkaho ntabivuze. Vitu nilizokuwa nimeandaa ni kama sijasema. Ibintu byahindutse. Vitu zimebadilika. Tuzamuri Imana icyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya! Haleluya. Amen. Amen. Naho rero ni intambara ziri. Ni hapo kuna vita. Abashumba ngo ntibagicaha, Wachungaji eti hawakemei. ngo nibacaha abakristo baragenda. Wakikemea Wakristo watatoroka. None so umuntu aragukunda kweli friend? Je, mtu huyo anakupenda kabisa? Umuntu aragukunda na Mtu huyo- akazoza kawe. Mtu huyo anakupenda? Niki uzukiza ku mushumba Ni nini wawe? utakayotoa kwa mchungaji wako? Izihe nyigisho zireme uzahagarara ukavuga ngo nigishwe kino kintu? Ni mafunzo gani ya msingi utasema nimesimamia mambo Ngo haya? haleluya, ngo urabona ngo ibintu Haleluya, byose ngo unaona? niriya mu mutima. Ni huko moyoni. Ngo Imana ntizireba inyuma. Mungu aangalii nyuma. Ngo Imana ngo izireba iriya mu mutima. Mungu anaangalia huko moyoni. Ngo haleluya. Haleluya. Haleluya wapi wewe? Haleluya wapi na wanakudanganya? Haleluya wapi? Haleluya gani? Ni gute n'abavyeyi mureke tube maso cyane. Na hata wazazi tuwe macho sana. Tube maso. Jewe n'uyu munsi mu gitondo Mimi asubuhi ya leo hari umwenda umwana umwe yambaye. kuna vazi mtoto mwingine alivaa. Mvugana n'uwacu nawe atuye umwenda. Nikamwambia vazi hili Aho uhawugana pahali inaelekea uzaba mugufi. itakuwa fupi. Ni muhureke. Acheni, Reke kuambika abana. wacha kuvalisha watoto. Abantu bari mu kwambika n'abana. Ubwana bw'ubukobwa busigaye bwambara twame n'ijipe. Watu ambao wanavalisha watoto wachanga skati None se fupi. umwana nutangira kumwambika gutyo azakura ameze. Je, mtoto ukimvalisha vazi kama hizo atakomaa akiwa Biblia kazi? zivuga ngo mwigisha abana banyu Biblia inasema wafunzeni watoto wenyu inzira bazanyuramo ndio bakibatuye. watakayoipitia wakiwa watoto. Muzi impamvu baba batunanira? Mnajua kwa nini Turi mu wanatushinda? kuja kubagorora bageze iri. Unaenda kuwarekebisha wakifika huko. Yego hari abantu bananiranye. Kuna watu ambao wanaweza Ariko kushindikana, uruhande rwawe ugira icyo ukora nk'umubyeyi. lakini kwa ngambo yako fanya kama mzazi. Ibindi nta kundi unanirana nta kibazo. Mengine yule atakayeshindikana wachana na yeye, Ariko nditureke ibintu byose ngo tureke bibe laisser aller. lakini mambo yote tusiache yawe tambarare. Hello? Hello, Sasa tunataka kumwe. je, tuko pamoja? Ningaho natayisishe. Ni kama Niki kiranga barinzi rero. ni nini nayo wadhihirisha Reka mvuge ibyo walinzi. ngibyo ibindi bizihorera. Wacha tuseme hayo, mengine tuache. Yerusalemu Yerusalem yarigizwe n'amageti amarembo 12. ilikuwa inafanywa na milango Kandi 12 buri rembo ryose ryagiraga uburinzi. na kila mlango ilikuwa na walinzi, Kandi buri murinzi wese yagiraga ngo icuma cyarangurura na kila mlinzi alikuwa na chuma ambacho kina sauti cyari kubwa. yasinye iyo umwanzi yazaga ngo barakivuza kugira ngo bari mu mudugudu wabe maso. Adui akija walikuwa wanapiga ili wajue adui Nta amekuja. mwanya mfite nari kubabwira ubusobanuro bw'imiryango 12 Sina muda wa kuwaelezea hiyo milango 12 yinjiraga muri Yerusalemu. ilikuwa inaingia katika Yerusalemu, Kandi iyo miryango na hiyo milango nigize ubukristo bwacu.
Hiyo ndio inafanya Ukristo wetu. Umuryango umwe wa mbere gusa ari umvuga indi nireke. Mlango wa kwanza wacha niseme Biravuga ni irembo ryo kwihana. Ni mlango wa kutubu. Irembo ryo kwihana. Huu mlango wa kutubu. Iryo ryari irembo rya mbere ryinshiraga muri Yerusalemu. Huu ndio ulikuwa mlango wa kwanza wa kuingia Yerusalemu. Iryo ryagiraga abarinzi baririnda. Ilikuwa na walinzi ambao walikuwa wanalinda. Bicaraga bakangurira abantu kwihana. Walikuwa wanaamsha watu kutubu. Mugindege ngezishiye mu bantu. Udhaifu ukija kwa watu. Bagakangurira ama department. Wanaweza kuamsha department. Bakaba mama ni basenge. Wanasema wamama ombeni. Aba papa ni basenge. Wababa ombeni. Abakorari ni musenge. Wanakwaya ombeni. Abo ngo akazi kabo. Kazi ya hao. Kwari kubwira abantu. Ilikuwa ni kuambia watu. Kandi kwibutsa umuntu ibyo yakagombye gukora ntabwo ari icyaha. Kumkumbusha mtu yale angelifanya si dhambi. No kumuhwitura. Ni kuweza kumshtua. No kumufasha. Ni kumsaidia. Simbivuga uyu munsi wa none. Hatutasema siku ya leo. Ibintu bigera ku 9 bivuga nihuta muri minuta. Vitu kama 9 nikisema kwa haraka. Ibimenyetso 9 bigaragaza ishara 9 inayoonyesha umurinzi. Yule ambaye ni mlinzi. Igomba kuranga umurinzi w'inkike. Ambaye inafaa kudhihirisha mlinzi. Icyambere. Kwanza, ngo arangwa no kugira amaso abona neza. Yeye atakuwa na macho yanayoona vizuri. Nta murinzi. Hakuna mlinzi. Tuje muri ubu busanzwe bw'ina. Tukuje kwa maisha ya kawaida. Ohereza akazi k'ubuzamu. Ambaye anaweza kupewa kazi ya mlinzi. Ohereza akazi k'ubupolisi n'igisirikare. Ama polisi ama mwanajeshi. Agira amaso atabona wimbu. Akiwa na shida ya macho, tatizo na macho. Icyambere gisabwa kugira ngo ube murinzi. Kwanza inayoonyesha mlinzi. No kuba ufite amaso abona. Ni kuwa na macho yanayoona vizuri. Bwana asifiwe sana. Amen. Ushobora kubona umwanzi. Kipofu hawezi kuona adui. Imbunyindi izi nahirinda. Kipofu hata hajui mahali pa kulinda. Undi mubikuranga ugomba kumenya nico urinze niki. Unafaa kujua hata unalinda nini. Kumenya na environment yaho urinze. Na kujua hata area ambayo unalinda. Icyakabiri gisabwa niki? Pili ambayo inaombwa. Gisabwa umurinzi nyakuri. Ambayo inaombwa mlinzi wa ukweli. Biravuga ni ishaka ry'umurimo ukora. Ni kuwa na ishaka. Shaka niki? Wivu. Aya, wivu ni kishari. Kuwa na shauku. Exactly. Shauku. Kuwa na shauku ya kile unachokifanya. Cyakabiri kizakwereka umurinzi mwiza. Kitakacho kuonyesha pia mlinzi mzuri. Urinze neza inkike ziwe. Ambaye analinda vizuri kutazama. Biravuga arangwa n'ishaka ryo gukora umurimo yahamagariye. Yeye atakuwa na shauku ya kulinda kazi aliyoitiwa. Umurimo wahamagariye gukora. Kazi uliyoitiwa kufanya. Iyo ukora neza uko Imana ishaka. Ukifanya vizuri kama vile Mungu anapenda. Uri umurinzi Imana yemera. Wewe ni mlinzi ambaye Mungu anamkubali. Tatu. Ngo arangwa no kubona kure. Yeye atakuwa na macho ya kuangalia mbali. Mlinzi ari watchman ambaye ni watchman. Biravuga ngo inasema ngo ni umuntu ubona kure cyane. Ni mtu ambaye utazama mbali. Agomba kuba afite amaso ameze nk'ay'igisiga. Anafaa kuwa na macho kama ya bundi. Igisiga kijiriya mu kirere. Ukiangalia tawi inaenda mpaka huko juu. Kikaza kibona kantu kakanyorogoto kagenda hasi. Tawi inaangalia hata huko chini pahali igisiga kiza kimanuka kije gufata ico cyabonye. Tawi itashuka kuja kuchukua kile ilichokiona. Umuntu w'umurinzi. Yule ambaye ni mlinzi. Umurinzi ari wo Mukristo. Mlinzi ambaye ni Mkristo. Umunyamasengesho. Mwana maombi. Ni umuntu ubona kure. Ni mtu ambaye huona mbali. Ico tubona kure ni kirere. Kile ambacho tunaona mbali ni wapi? Tusenga. Tukiomba. Tuba dufite amaso y'umwuka. Tuna macho ya kiroho. Arangiza ga projectilia. Ambaye anaangalia na kuangalia mbali. Amaso ashobora gutandukanya igiti n'umuntu. Macho ambaye anatofautisha mtu na mtu. Biblia zitubwira ngo Yesu yakoze kuri yampumyi. Biblia inasema Yesu akagusa kwa kipofu. Muzamusoma Biblia. Someni Biblia. Yesu yamukozeho rimwe. Yesu amemgusa mara moja. Ariko Yesu ni umuhanga. Yesu ni shujaa. Yesu ni umuhanga. Yesu ni shujaa kabisa. Wenyine amaprovoka. Alafu yeye mwenyewe akaweza yamamubwira ngo subonye iki. Nabanza tubwire icyo abonye ngo. Akamuuliza, je, umeona nini? Ubonye iki? Umeona nini? Yamamubwira ngo abonye ibiti bisa n'abantu. Akasema nimeona mti inayefanana na watu. Yesu aravuga ati mutipu. Yesu akasema ndugu huyu utaratandukanya ibiti n'abantu. Ambaye hajatofautisha watu na mti. Uyu ndiyo wa reverend. Huyu hawezi kuwa reverend. Uyu ndiyo umuyumbe. Huyu hawezi kuwa mwombezi. Huyu ndio ashobora kuwa kina mama. Huyu hawezi kuwa kina mama. Huyu yoba conducteur. Huyu anaweza kuwa mkuu wa waimbaji. Huyu ngo habona ibiti bisa n'abantu. Huyu ambaye anaona mti inayefanana na watu. Mpamvu abantu rero kubera kunanirwa gutandukanya kutabona. Ndiposa watu kutotofautisha kuona. Abantu benshi bafata abakristo ngakurya mvuga iki. Watu wengi wanachukulia wakristo kama nini? Ngakurya kw'abayaya. Ni kama wafanya kazi. Benshi bari mu gukandagira araho nabonye nigeze mbona pastor akandagira abakristo. Kuna pahali nimeona mchungaji akikanyaga wakristo. Abandi ngo bashaka nimba bagize guti biwoko pa. Wengine akifanya kazi vibaya anamchapa viboko. Abandi bari mukuja kugura amazi ngo n'amazi ya pastor. Wengine wanaenda kununua maji eti ni maji ya pastor. Ngo bashaka umugisha bose line hano. Wanaotaka baraka wote pigeni line. Abandi akayabamenaho. Wengine anawamwangilia maji. Urya bayamumenyeho. Yule ambaye amemwangilia. Ngo haleluya 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 ngo baraka.
Anasema haleluya haleluya, baraka nimezipata. Pastor akayamwa akazagenda bacira. Pastor anakunywa kwa maji anaenda akiwatemea temea. Nizo mukenizo sarakasi. Hayo ndio mnataka hizo sarakasi. Abantu ni bababwiza ukuri abantu ntibumve. Watu tukiwaambia ukweli watu hawaelewi. Tutuzana za moshware twirwa tuzigurishana. Tutakuwa tunaleta twirwa dukora utuntu tw'udutente mu makanisa. Tukifanya vitu za mchezo kanisani. Barangiza ngo makanisa ngo yinjiriwe hehe. Alafu anasema kanisa imeingiliwa. Mundu wese aba umurinzi ku giti cyiwe. Kila mmoja awe mlinzi kwa ngambo yake. Abashumba baba barinzi. Wachungaji wawe walinzi. Ba bishop baba barinzi. Wa bishop wawe walinzi. Apostle baba barinzi. Akina apostle wawe walinzi. Abayumbe baba barinzi. Waombezi wawe walinzi. Namwe abakristo ubu murinzi w'Imana yo guhamagara. Nawe mkristo uwe mlinzi ya kile Mungu amekuweka ili ulinde. Ibyo ushinzwe kurinda mirinde nawe ibyo ushinzwe ubirinde neza. Yale ninayofaa kulinda ni yalinde vizuri. Ariko n'umutego gutega abantu. Lakini usiwe kikwazo ya kuwatega wengine. Hello. Turi kumwe? Tuko pamoja. Chakanga. Chakani. 4. Chakani. 4. Kirango umuzamu murinzi. Ambayo inaonyesha mlinzi. Kumva vuba. Ni kusikia haraka. Ndagifa amatwi boheza akazi. Hakuna mtu ambaye ni Mareka mbwire hari ibintu senses zibiri zikorana. Kuna sense mbili ambazo zinatumika. Hari amaso n'amatwi. Kuna macho na masikio. Hari ibyo udashobora kubona ariko ukabyumva. Kuna yale huwezi kuona lakini unasikia. Hari ibintu udashobora kubona ariko ukabyumva. Kuna vitu ambavyo huwezi kuona lakini unasikia. Kumva umuntu ayakandagira kandi ataturutse aho ureba. Unasikia pale mtu anakanyaga na haja toka mahali. Umurinzi nyakuri. Mlinzi wa ukweli. Azayumva neza ijwi ry'Imana. Yeye usikia vizuri sauti ya Mungu. Akumva neza yuko babarinzi bandi. Anasikia kwa walinzi wengine. Bavugije ivyuma birangurura. Wamepiga vyuma ambazo zinapiga sauti. Bakamenya yuko umwanzi ari hafi. Na kujua ya kwa adui yako karibu. Hanyuma bakabyuka bagasenga. Alafu na kuamuka na kuomba. Icyaga 5. Tuja kurangiza. Tukitamatisha. Arangwa no gukunda ibyo arinze. Yeye atapenda yale anayoyalinda. Umurinzi nyakuri. Mlinzi wa ukweli. Icyambere kugira ngo ugire umwete wo kurinda ibyo urinda. Kwanza ili uwe na bidii ya kulinda kile ambacho unakilinda. Ukunde bya bindi warindijwe. Utapenda yale ambayo umepewa kulinda. Nimbura umukorari kunda korari yawe. Kama wewe ni mwanakwaya penda kwaya. Nimbura ubarizwa mu rusengero runaka. Kama wewe ni mshirika wa kanisa fulani. Babwiza ukuri kose. Cha niwaambie ukweli. Ntabwo uzasengera itorero udakunda ngo. Hutaombea kanisa ambalo ulipendi. I'm telling you true. Nawaambia ukweli. Itorero udakunda ntuzarisengera. Kanisa ambalo ulipendi huwezi kuliombea. Ariko icyo umuntu akunda zakiri. Lakini kile mtu anakipenda anaweza kukiombea. Niyo mpamvu mwanditsi yanditse. Ndiposa mwandishi akaandika. Gitabo cy'imigani bice 4 n'umurongo wa 24. Methali 4:24. Yaravuze ngo linda umutima wawe kuruta ibindi byose. Amesema linda moyo wako kuliko vitu zingine ulindaje. Bwana sifiwa sana. Amen. Kunda ibyo warindijwe n'Imana. Penda yale umepewa na Mungu kulinda. Hatagira gutwara ikamba ryawe. Ili kusiwe na mtu akukubeba taji lako. Bwana sifiwa sana. Amen. Icyaga 6. 6. Ngoze kuvuga neza. Anajua kunena vizuri. Umuzamu ni umuntu uzi kuvuga neza. Muzamu ni mtu ambaye anajua kusema vizuri. Umuntu ufite indimi communication n'abandi bose bazengurutsa aho hantu. Ni mtu ambaye anajua kucommunicate na wale ambao wanamzunguka. Uzi kuyira umurinzi. Ukiwa mlinzi ushobora kuvugana neza n'uwari umwanzi wa bya bindi urinze. Unaweza kuzungumza na adui ambaye alikuwa ukamuhindura kuba inshuti ya bya bindi warindijwe. Na unambadilisha kuwa rafiki ya yale ambayo umeweza kupewa ulinzi. Sinzi ko mahemumva. Sijui kama mnasikia. Iyo umurinzi mwiza. Ukiwa mlinzi mzuri ushobora gukonvenkere wa mwanzi urwanya bya bindi warindijwe. Unaweza kumshurutisha yule ambaye ni adui agakunda bya bindi Imana yaguhaye kurinda na kupenda yale Mungu amekupea ulinzi. Inamaanisha nini? Nimbura umukristo. Kama wewe ni Mkristo ugomba gukundisha abatizera Kristo bagakunda Kristo. Unafaa kuwafanya wale ambao wasiopenda Kristo wampende Kristo. Bizava myitwarire yawe. Itatokana na mwenendo wako. Kumenya kuvuga neza. Kujua kunena vizuri. Biblia zivuga ngo kuvuga neza. Biblia inasema kunena vizuri. Kuvuga neza. Kunena vizuri. Ngo nubutunzi bukomeye cyane. Huo ni utajiri wa ajabu. Cha 7 za kurangiza iminota irageze. Tukitamatisha. Biravuze ngo arangwa no kwihangana. Yeye atadhihirishwa na uvumilivu. Umuzamu, umurinzi. Yule ambaye ni mlinzi. Hazavugagira basebuja babi. Hata kama anakaa na wale mabosi wabaya. Basohoka gusa ntibamuvugisha. Wakitoka hata wasimsalimu. Akama ngo uhagaze gute? Lakini anamwambia wewe umesimama kivipi? Ngo hapo unafanya nini? Ni kwa ukoraho. Ngo nindi uhamagaye? Ni nani unayempigia? Hariho mwaza afata barinzi. Kuna wale ambao wanachukulia walinzi hakurya kwimbohe. Ni kama wafungwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ariko biravuga ngo. Lakini inasema asifiwe sana. Amen. Uzihanganire icyo Imana yagushinze kurinda. Vumilia kile Mungu amekupea ulinde. Uzihanganire kugeza igihe Yerusalemu. Vumilia mpaka Yerusalemu izahinduka amashimwe. Itakapobadilika kuwa shukrani. Kugeza igihe biri Imana yakurindije. Yale Mungu amekupea kulinda. Izahinduka amashimwe ku isi. Yabadilishe kuwa shukrani. Abantu bose bakamenya ko wihanganye. Watu wote wajua kuwa umevumilia. 8 ngo arangwa no kubana n'abantu bose amahoro. Wanadhihirishwa na kuishi na watu kwa amani. Undi umurinzi mwiza w'umunyamasengesho. Yule ambaye ni mlinzi wa maombi. Azayegera abantu bose. Yeye wakaribia watu wote. Nashaka ari umusambanyi. Hata awe msherati. Yegera umuganirize. Mukaribie umuongeleshe. Nashaka ari umurozi. Awe mchawi. Nashaka bafite ingeso zimeze gute. Awe na tabia
kama gani? Azakizwa gute? Ataokoka kivipi? Atarumvisha ijambo ry'Imana. Kama hajasikia neno la Mungu. Cyanyuma arico turangiriza. Cha mwisho tukiti. Cyacenda kiravuga ngo 9. Amen. Amen. Ngo arangwa no kutarangara. Yeye anadhihirishwa na kutozuba. Kudata ico yashizwe kurinda. Kutotupa kile alichopewa kulinda. Bakristo bavandimwe. Wakristo ndugu zangu. Ngiye kurangiza dusenga. Tunataka kutamatisha tukiomba. Aho wararangaranye umurimo Imana yaguhaye. Inawezekana umezubana kazi Mungu aliyokupa. Uracyari umurinzi mwiza. Bado wewe ni mlinzi mzuri. Ichi Imana yaguhaye kurinda. Kile Mungu amekupa kulinda. Uracyagikora nk'uko Imana ibishaka. Bado unafanya kama vile Mungu anapenda. Haguruka dusenge. Simama tuombe. Nimba ukeneye imbaraga. Kama unahitaji nguvu. Murimzi nako ijambo ryatubwiye ngo neno limesema ukuboko kumwe kwari gufasha intwaro. Mkono mmoja ulikuwa unachukua silaha. Ukundi kuboko kwaye kubaka. Mwingine ukijenga. Birashoboka ko dukoresha ukuboko kumwe. Inawezekana tunatumia mkono mmoja. Birashoboka ko amaboko abiri adakora. Inawezekana mikono miwili haifanyi. Ariko nimba wumva twosengana na. Lakini kama unasikia tunaweza kugira ngo amaboko yawe yose. Ili mikono yako yote. Amaboko niki? Mikono ni nini? Nugusenga. Ni kuomba. Nugukoresha amafaranga yawe. Kutumikisha pesa zako. Umutungo wawe. Ni utajiri wako. Umwanya wawe. Ni muda wako. Umwete wawe. Ni bidii yako. Presence yawe. Ni presence yako. Biriya byose ukora. Hayo yote unayofanya. Ayo na amaboko Imana izayitiza kugira ngo mikono ambayo Mungu hujikopesha ili afanye kazi yake. Umva ko twosengana na yule ambaye anajisi tunaweza kuomba pamoja asimame tuombe. Hanyuma kugira ngo alafu tukuje kutamatisha. Rekisi yose irimbe barukundo. Nawe hari Imana yagushizeho kuri. Hata wewe kuna kile Mungu amekupea kulinda. Twavuze ngo nta muntu n'umwe Imana yahamagaye ngo ireke kugira ikimuheza. Hakuna mtu ambaye Mungu amemuita na kusoma kazi kulinda. Kibazo ni kimwe gusa ugomba gutekereza. Swali ni moja la kujiuliza. Imana igushaka gukora nicyo ukora. Kila ambacho Mungu anataka ufanye ndicho unachokifanya. Nta bintu biri mu gupfa wakagombye kurikiza. Hakuna vitu ambazo zinaharibika na wewe ungelipenda. Nta bintu uri mu kurebera ukareka bihari bikabifa. Hakuna vitu ambazo unaangalia tu unaziacha ziharibike. Nta bintu Imana yaguhaye ubushobozi. Hakuna vitu ambazo Mungu amekupea ubushobozi, uwezo, ariko ntukoreshe, lakini usitumikishe kwa kazi ya Mungu. Reka kwinangira uhaguruke dusenge. Wacha kukaa na moyo mgumu, simama tuombe. Ntabwo bazoba tugifite Mwami Yesu arati. Mwami Yesu Kristo, Baba, katika jina la Yesu, uri umukozi w'umuhanga. Wewe ni mtumishi wa ajabu. Uri umukozi w'umuhanga. Wewe ni mtumishi wa ajabu. Icyampa kugira ngo wongere Mwami Yesu. Ingelitupasa Baba ufanye tena. Udusubize ku miryango amarembo yacu. Uweze kuturudisha kwenye milango yetu. Umuntu wese asubire ku irembo ryiwe. Kila mmoja aweze kurudia kwenye mlango wake. Abashe kurinda neza icyo wamuhaye. Ili alinde vizuri kile umempea kulinda. Basana Barati barahari. Akina Sone Barati wapo. Tobia barahari. Akina Tobia walipo. Geshemu barahari. Geshemu wapo. Hari abantu baca intege abantu. Kuna watu ambao wakata wengine tamaa. Hari abantu batumye umurimo w'Imana Uganda. Kuna watu ambao wamefanya kazi ya Mungu isimame. Hari abantu batumye abari bafite intege nke bagira intege, abari bafite imbaraga bagira intege nke. Kuna watu waliofanya waliokuwa na nguvu wawe na udhaifu. Abo bose hao wote Baba, nasaba kugira ngo Mwami Yesu Kristo, tunaomba ili Baba yetu Kristo, subiza abarinzi ku marembo yawe. Rudisha walinzi kwenye milango yao. Kugira ngo babashe kubera maso abantu. Ili wawe macho kwa watu. Abanze birinde ubwabo. Wajilinde peke yao. Kugira ngo babone kurinda umukumbi w'Imana. Ili waweze kulinda pia kondoo. Urakoze Mana kugize neza. Fanya vizuri Baba. Reka twese dukwitire Imana. Wacha sote tushangilie kwa neno la Mungu. Amen. Amen. Iririmbe rwa rukundo rwadukuze. Makofi sana kwa mnenaji, na Mungu awabariki sana nyote ambao mmeketi mukasikiliza neno la Mungu. Najua kila mara kuna kile Mungu anaandaa kwa ajili yetu. Makofi tena kwa mnenaji.